Akwasi Boadi uzwi ku izina rya Akrobeto ni umugabo w'umunyagana, umukinnyi w'amafilime, umukomediye ndetse n'umunyamakuru ukora ibiganiro kuri televiziyo. Yagaragaye mu mafilime arenga 100 yo muri Kumawood, akaba azwi cyane kubera ingano y'izuru rye. Akwasi Boadi azwi cyane mu ruhando rw'imyidagaduro nka Akrobeto. Amaze kumenywa n'ibigo mpuzamahanga ku buryo tumwe mu tuntu twe dusekeje dukoreshwa n'abanyamakuru batandukanye ku mateleviziyo atandukanye nka CNN ndetse n'andi mpuzamahanga. Akrobeto yavutse ku itariki 18 Ugushyingo mu mwaka w'1962 mu gace ka Ailebi mu karere ka Kemansa ho mu burasirazuba bwa Ghana. Amashuri yabanza namwe mu yisumbuye yayize Akiem Ailebi ho muri Ghana. Ayarangiza mu mwaka w'1979, gusa ntiyigeze atsinda ibizamini bisoza amasomo ye, ahubwo urukundo yakundaga komedi hamwe no gukina amafilime rwatumye yamamara, anakundwa n'abatari bake mu bice by'iwabo. Ikindi wamenya kuri Akrobeto ni uko ari umuhererezi mu bana 11 umubyeyi we yabyaye, ariko abavandimwe be bose 10 bakaba barapfuye. Ku myaka 18 yasize ku ivuko yerekera Accra, umurwa mukuru muri kapitali, ari kumwe na Apotre Kwabi Wasafo wari mu itsinda rya Kristo Wasafo Band. Igihe iri tsinda ryasuraga agace ka Akiem Ailebi ryaje gukora ikirori muri uwo mujyi. Yagumanye n'iri tsinda nawe agenda agaragara mu bihangano byabo mu myaka ya za 2000 mu kirori cy'irushanwa cyamamaye cya K-Sop cyitwaga Who is Who. Mu mwaka wa 2008 yatangiye gukina mu mafilime yo muri Kumawood. Kuri ubu ni umunyamakuru ukoresha ikiganiro cyangwa se host w'ikiganiro cyitwa The Real News kuri UTV cyangwa se United Television Ghana Limited UTV Ghana. Yamamaye abikesha YouTube binyuze mu tuvideo two mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2020, arimo asoma amakuru ya siporo y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi mu buryo busekeje, aho yabaga yabikabirije cyane. Byaje gutuma izi video zisakara cyane ku mbuga nkoranyambaga zigera kure hose hashoboka. No gusoma n'aba amazina ya kapiteni wa Chelsea Cesar Azpilicueta byatumye umukinnyi w'Umwespanyol ashyira iyo video ku rubuga rwa Twitter, amusubiza yifashishije akavideo asobanura uko bisomwa neza, bisa naho amenyesha Akrobeto. N'ibindi biganiro byinshi bisa n'ibikabya byagiye bikina kenshi video za Akrobeto bikabiriza imvugo ze kenshi cyane. Urugero nk'ikiganiro cya radio Alvira cyo mu Bugereki yagaragaje cyane video ze ndetse n'amafoto ye mu birango bya Top Epicairotitas nk'igice cy'ikiganiro. Nyuma yaho igice cyo kuwa kane cya radio Alvira kikarangizwa na video z'ibikabyo, aho amakuru yasomwaga mu buryo Akrobeto abikoramo. Yagiye amenyekana mu Burayi hose kugeza n'ubwo bamwe mu banyamakuru bamwise ngo ni Nyarumurangoro Kante. Akrobeto yashyingiranywe na Georgina Johnson, ubu bafite abana 3, akaba akurikirwa n'abarenga 111 ku rukuta rwe rwa Instagram. Akaba abarirwa amafaranga asaga 180 by'amadolari nk'umutungo we wo muri uyu mwaka wa 2022. Amwe mu mafilime yakinnye harimo Away Bus, Things We Do for Love, Chain of Death, Akrobeto The Grand Master of Evil ndetse n'izindi nyinshi cyane. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021 yahawe igihembo nk'umuntu wa mbere w'umwaka mu by'imyidagaduro. Ubu akaba agize imyaka 60 y'ubukure. Ngayo nguko we wamwibazagaho cyane, nizere ko ushize amatsiko. Ndagushimira we twatangiranye. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri channel yacu Type Magazine, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye byiza, byigisha ndetse binashimishije. Ciao ciao, naho utaha.